Isaac, Assistant Commissioner, John West Casiles, Madam DSWO, Madam Valentine, Dr. Marwin, dari DCP Bodo Kendia, Borok di Rambak, Shnong, di VDP Kibadan dekat lagi dengan Singapura. Saya membantu PTPP. Apa West Casiles, kajian Arab, kajian Trilang bagi Borshnong, Khatam apa Nongstoy. Bagi Village Defence Party, bagi Shnong, kajian I, Jing, Trilang bagi Polis, kalau masih terhadap siasa. Palat banyak di sisi 4% bagi Trilang juga bagi. Kila pun kikap kibangi kedua, bagi pun kisah kibangi kedua. Mereka ada drugs, mereka kibangi kikap dosa. KVDP, ki Samla Shnong, ki Rambak Shnong dulu, ki Saudar. Ilom ki balas IT sisa ya kam nak bentar kali ke society, kam tamang ni hanong stone. Namar kumachu site kau ke example Dangshan, ni dan kau ke case lu kebanyo, kebanyi haban tray. Aduh arsgi sa banyo angkat lu. Jadi kena di drugs, lagi bawan dia drugs. Supplier drugs. Dia kaji tray juki lu kasdang nadu shiteng bet, berkakut nadu shiteng bet next harasgi unbut. Namar ki kaji tray shitam juki banyo abat biki, banyo hadu ban trace dan yo drugs bagi bro kila brand, ki supplier kila brand. Klaim kaji dan nam kasnong bagi VDP, bagi dan nam satu kasi kadumlang successful. Henry kini ki bro ki bagila nakaliang juga NTF lu la threat hat jubore ki. Pat kubor lu kaji information lu kadai lembat kena ki bayar lagi ki belum responsible mo ki citizens de kapne ko pergi ba hanong stan sa ki VDP kamtam mo hanong stan ki VDP kada ka VDP siane ba ki VDP lu kilom ki belastat sa ban ekran ki kam kumno ban share information kumno ban intelligence kumno ban le ki procedure ki la ti masa Namar I could play ya ke NTF yang awas hasil seru nak kipor kita mencuat kalian ni dan ni NTF en charge but naparo ki baro ki la hikai ki ai ki hikai ki but kali nrei ko kham kham sang kalong bagi Brushnong bagi Village Defence Party kilong ki balong sincere train bagi kun barat khong yu bagi kun percaya yu drugs hoi ka jinge kun kerang ya ni ceprang nrei ka jinge train dekat bagi kerandon ते जो आप लोग के लिए जो who had come from the border area, especially Athiabari and other police stations, आप लोग बहुत important location में हैं, border में, आप लोग है या नहीं है उधर में drug users Athiabari side है? Okay. If it's not there, also नहीं होने से भी, but you cannot take it lightly because ये थोड़ा serious लेना है कि आप लोग border है और border में बहुत होता है and information also we have that certain users are there in that side. तो आप लोग भी थोड़ा होशियार होना पड़ेगा. जैसे हम लोग support मिलता है नॉक्सटन में, आप लोग border area में भी support देना पड़ेगा हम लोग उसी IC के साथ. जो अगर आप खबर है जैसे सर बोला है थोड़ा amount like that, थोड़ा amount मिलने से ऐसा होता है, लेकिन it all starting में थोड़ा amount से start होता है. आप लोग likely नहीं लेता है. You shouldn't take it, you should take it serious. लेना पड़ेगा ये सब, क्योंकि छोटा amount से बाद में बड़ा बहुत आदमी लोग hook होगा. Once they used to say, once you're hooked into addiction, it's very difficult to bring you back. Yes, we have centers, but we do. Also, timing is very important. Why I would say is that when a person is addicted, when the person is addict, drugs, do import beli you, sibuk upre upre menjelekai, kapik kejuku kede por benam di akau, Henry, ladau do no itu ke timing. Okay, you don't know the lab sirap ni ada beliau juga jika kita benci, Henry, ke timing kalau apa, no kam ke bangi kuat no kalau apa, ini benda kau misal ini benda kerja Thailand,
hoi gidan ke chen trela to kan ham ta rei nang yai yai podian chu hoi gidan ki por pangi la len lagi la sha saman se ko ye to ma ble des ki e ki ting ting ki na ban koi lang ki ki ru te ka sa khut ka trial henrei idei ban kan ma pa kani kamram jongi ibe हम लोग का काम है ये आप लोग ये fight against drugs is not only the work of the police or dream, but it is the work of each and every one of us. Okay, or Ramashnam, the youth, सब we should work together. It's very important. हम नॉक्सटॉन में अगर हम लोग VDP और श्नम और youth से support नहीं मिलने से हम लोग अभी नॉक्सटॉन में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग बहुत support मिलता है यहाँ पे. So same thing I want to request also from the border areas that we should be very careful. Okay, if you have any issues, which problem they do, you should always contact the OC, IC there. We have very efficient OC, ICs there that side along the border. Make sure you speak to them, you share information with them also. And what I'd like to point out also at this point of time is kay kibriumo basically balay kile drugs lada hadin bigla depsis ni shed gidan the drug disposal committee but hadin bela iyo the drug disposal committee gidan ni habat biang ki court orders but yo about dispose of drugs unsin kadan ka misconception ki omba so to baklava kishikli play you to drugs bala you ring gidan ka special NDPS makhana gidan ka NDPS makhana angne apo Athanan Master gidan ka NDPS makhana pada pokok gidan ka NDPS makhana. Jadi drugs basi setiap berada balashim sakor dari